nezilwane nezinkomo negolide nesiliva, wathi hamba. Waphinda futhi uAbrahama waphinde emva, waphinde eKhanana. Xa efike eKhanana ehamba nomfowabo ukhazini wakhe uLoti, babefika phambili sebenezilwane eziningi, amadlelo, the grazing pastures awasaneli ukudlisa lezi zinkomo. Baxabana abelusi. Wathi uAbrahama, Loti, waza kimi mfowethu, masingaqabani thina endleleni, masithethe, masidecide ngoba umhlabathi mncane esikuwo. Omunye ayele, wathi khetha wena-ke Loti ukuthi ubheka kuphi. uLoti wabheka ngase-east. Angazi noma uya-understanda ukubheka ngase-east kusho ukuthi kahle uphinde muva empilweni yakho. Uphinde muva uLoti. Moya east uphinde muva. Moya east uphinde muva. Wahamba uLoti, ithi iBhayibheli, waze wayongena kwiGomora neSodoma. Kanti ngoba ukhethe kakubi, wakhetha uAbrahama, wangena uAbrahama ezweni lesithembiso. Khona hamba noThixo ngokholo, hamba noThixo ngokholo. Simanga sezimanga. Uthini uAbrahama? Bengena lapho uthi Thixo, ngizawubusisa, ngizawunikeza zonke izizwe. Ithi iBhayibheli, kwenze umhlola, kwafika amadoda emzini kaAbrahama lapho ehlezi khona, ebeke khona ithenti ebizwa nge-altar, ethandaza kuyo. Kwaqhamuka amadoda. Ithi iBhayibheli, mathathu la madoda angawaziwa izithunywa zezulu. Zafika izithunywa, zangena kuye, zamhlebela. Wathi uAbrahama, phuthumani nihlabe inkunzi enone kakhulu. Adle la madoda. Athi besadla la madoda, yakhuluma indoda yathi, Abrahama, uzozalelwa umntwana. uNkulunkulu uzamupha umntwana. Kweli xesha una-85. uSara uAbrahama una-99. Uthi uyahleka uSara ngaphandle bezwa le nkulumo, ufilwa yinsini. Uthi hayi, ngeke kulunge, sengimdala kakhulu. Uthi okhuluma ngaphakathi isithunywa sezulu sithi uNkulunkulu osithumileyo wenza zonke izinto zenzeke. Nawe Sara uzawumthola umntwana. Kwenzeka njalo, wamthola umntwana. Wafika uIsaka, wazalwa, wavuya. Kwafika injabulo kuSara, wezathola umntwana, wajabula. Kanti ngoba manje ama-descendants as a promise azoba khona. Masophinde emakhaya, nathi masihamba noNkulunkulu ngokukholwa, uzawusipha izinto esizicelayo. Uzawusilokhetha uThixo wethu, asiposishine ezindaweni ezi-right. uThixo wethu uzawusiposishina endaweni e-right. uAbrahama was positioned eKhanani, ezweni lomusi, ezweni lezinyosi. Wahlala kamnandi, kwaba kuhle nefamily yakhe ngenxa yokholo. Yathi umbhali kumaHebheru athi bonke laba abafe bekholwa bengawafumananga amadinga, bahlalile ekuthembeni uNkulunkulu. Bekithi namhlanje masiphinde emakhaya, masimthembe ngawo uThixo, ngoba uThixo wethu akafani ne-husband mayenza ama-vows esontweni. Ngoba those vows are bound sometimes to stop at some point. Kodwa uNkulunkulu menza i-covenant nathi.
ngoba thina masifunga sithi ngegama likaJesu, kodwa engifunga ngawo ubuqu bakhe bethi wenza agreement nawe uzakunikeza lonto. Thixo wethu makasiqine, Thixo wethu makasithwale, Thixo wethu makahambe nathi, Thixo wethu makasibusise, sihlale kumthembeni, sisuke comfort zone, simuve la sazikhona. Ngoba no-Abraham ubejwayele uli ezweni lamakhaledi. He was used to the environment. He had relatives, he had friends, he had everything. He had ama-shops awaziyo, he had ama-restaurants mhlawumbe awaziyo, mhlawumbe la engena khona kuthiwe siyamazi thatha umtirhaka udla 1.2 kilogram westeki kuThomo Walk, uyaziwa xa engena. Kodwa uThixo ngalesi sikhathi